Anya laki din! Na yan ti kastoy ay. Christmasen. Ang awan mo't lang makukwarta. Ay, puno dahi tanakunam kumare. Christmasen ngam empty ti wallet. Oho, patyamat. Si kapay ti maawanan mat. Anya, saan nga ibagbagamot kumare? Ado man ti paggasgastusak. Isu nga ita a Christmas kat aw makukwartak na. Ay God, nagpadatang ano kasta? Hay, makapasado ti Christmas o kastoy laeng. Barang man no, adan to ti agawis into no 24. Jay ado ti lutuan na. Tapno adamot ti pakairanudan mat Awan mapantanto makipangano adagawis kumare. Anya lakit din aya. Oh, abay agas na tilangam. As na dati nagdagsa na parikot mo Asino kumangay mat ti sad a makarik na iti sasadot. No kastoy a Christmas nga awan makukwarta. Ay kadaganos ka Ha? Idi ngamin napalpalaba sa bulan. Ado tinangaw-awis kan ka amakitangdan. Ngam nagsadot ka mo ngamin. Anya nga ita. Awan laki nga ron ti makukwartam. Anya? Pudno man. Nagsadot ka amakitangdan. Iso nga ita Christmas nga ka. Nagadumot na naibagam? Ti ko namgit de. Napaison ka itimbagak. Iso akasta ka. Salbag ka. Ngay nga tantilutwan tayo inton Christmas, nanang. Ay, sika man no anyat lutwa manakaw. At damot kwarta mi kindi tatak mo. Isun ati igatang mo iti iluto tayo. Kat alaa, ibagayon no anya ti mailuto. Tapno ilistakon. One day before Christmas, mapanak to ijay ili. Sapsapa ti mapan, tapno sa anak ton nga agap-apura inton 24 ti morning. Ay katun ala, ilistam nga raw ti magatang. Gumatang ka iti 2 kilo a macaroni salad. 2 kilo a pancit. Gumatang ka mutlaang iti ingredients ti lasagna. Tasyak ti manglutaw. Ay, uwan nanang. Gumatang ka pa'y iti 2 packs a hotdog. Tapno addaman mo ti ituntuno dagiti apukaw kabayatan ti panaglutluto ta. Unanang, anya pa'y, dayti kadilaan. Gumatang kamutlaang iti 3 kilos abangos, ken 2 whole chicken. Sige nanang. No adanto pa'y timabati iti kwarta nga inted ko ken ka, makaamukan taon amang igatang iti mabalin tayo nga inayon iti lutun tayawan. Uray dito'y tayo amin balay nga ag Christmas. Ayabak damanang mo Kristen, ken manong mo nga Oscar. Unanang. Si kamot gayam kumare Gina. Nakapalis ka man, papanam. Mapanak ijay ili, kumare. Kasta ka di? Mapanak gumatang iti lutwan mi kininanang inton Christmas. Hay, naimbag ka pa'y kumare. Tadalutuwa min doon Christmas. Ha? Siyak ngamin, maturog at tulaengen. Walang pera, walang handa, at walang jowa. Ay, nagkasangin ang biyang kumare. Anya? Ay, unay kan kumare. Ket no awan lutwam, umay kanto ijay balay Ha? Ado ti lutwan mi. Umay kanto kit di tatulungan nak nga agluto. Ta ijay tayton amangan. Ay na, agyaman na kumare. At dami lang ang nangawas kanyak. Kunak laki, di na maturog at tulaangan inton Christmas. Ay, thank you. Naimbagbaykan ka?
tada nagawis kan kamari. Ngam siya, awan talaga. Anya? Maturog aklangan into no Christmas. Anya ngay nga rod. Sigagit demot kumare. Kat umay kanto ay jayan da Gina. Magigidan kanto kanya akon. Ay na, nakababain mo't ano mapanak. Kat saan mo't nga iso tinangawis kanyak. Si kamot. Anya, kalakit din na ya. Ala, di ka matanagan. Tay bagagtumang keng kuana nga iso timangawis keng kentong bigat. Ay, nasaya at no kasta kumare. Umayak ka talaga no iso timangawis kanyak punaktumat. Anya lakit din na ya. Lakit di awan ti aramidan na iji balayda, ay kat ayabam. Are you sure? Unman, kumare. Anya lakit din aya. O sige, tay baka ken kuan inton malem. Ta umay ngarod no bigan. Una, ngam ibagam nga umay tulaangan iti malam, ta nakababain mo't no kadwata nga gluto. Umay tulatan no pinnangan. Nagswerte mo ta na Mariano kasta. Mala, kabailan taada talaang ti agluto. Anya lakit din aya. Sa bagay mo't kiti, ah. Ala, ibagak tungarod nga umayton kalpasan di pa nagluto ta. Anya, kasta timbaga ni kumari Gina kan ka? Wen kumare, sa kalpasan di pa nagluto minton bigat. Teksan kanto umay kahwan. Agyaman nak, tadamot lang tinangayab kanyak. Adamot lang ti paki-Christmas party ak. Sa anak amaturog, anak ka nga. Ay, wen kumare. Ado tilutuan minton bigat. Kastay? Ala ah. Won, kumari umayak nga umay. Iso pa nga asim ah. Tas saan mo aliplipatan nga agtext kanya? Sure, kumare. Anya, inawis mo mo't ni Maria ko na manakaw. Unanang, tanako na ngamin ni Bading nga awan kanumot ti handa da iji balayda. Kaasimot ah. Ay katun ayun gayam, ang mga numalipatam nga awisan nila kay Usteng. Aywan gayam nanang. Sigurado nga awan kadwa na ita a Christmas iji balay na. Wun nga raw, iso amapan mo awisan, tapno umay to dito'y balay. Ado mo't tilutun nyo kin ni Bading, iso nga ayabamawn, ad-adaw naragragsa. Unanang, mapanak iji balay na inton madamdama. Agdigo sa klabiit, innakmatan. Ay na, agyaman ak unay, tay may ka anangawis kanyak balasang kaw. Awan anyaman na tata. Kunak laki din no maturog ak lang intong Christmas. Saan atata? Umay kay to iji balay. Tadamot ti basit a pagsasangwan tayo. Way, balasang kaw, umayak nga umay. Agyaman ak tata. Urayon da kay to iji balay. Oh, abegas lasaan ka ang makaid na si Maria. Tayak akasla kala trompo. Abaya, Or-urayak nga ro di text ni Bading. Di mo't lag textan. anya. Nakadigos akon. Kan nakasukat akon iti pang malakasan akawas. Ngamawan mo't tanti or-urayak at text na. Noin nakon nga ta, wano anya. Ay, mapan ka manin makipalanit. Pangaasim adi, tasaan ka amang ibabain manan ijay niya. Siyak nga asawam ti mababay ni tigastang hararamidam. Mawatam. Anya? Abay akas tamo tinti bagbagam. Katawan mo tiyar aramidak tunggal ada papapanakapaskan. Unay kan? Anya nga awan, amok dad aramid mo Maria. Anya lakid din na ya. Iso apang aasim ko nakamalan na.
Mangan ka, uston. Oh, ni ba din tinag-text? Inakon! Sumana o kalat pa di tanong kayat mo, Dario! Ay, nagpaspas ka mo na nakadanon dito, Maria. Ha? Ay, katuwan, adi! Apay kapoy! Ay, naka. Kasla, 1 minute lang, di napalambas. Manipod nagtesakin ka. Ada ka na dakos. Tayak pa yan nakadigos ka nakapalas. Text mo lang, tiruraya ka niya. Kasta iya. Ala ah. Kat, ingkamutin mga alay ti plantum. Tamanggaw ka man tinitikan na. Umay ka dito, tagsamot amangan. Wan kumare, mabit lang ha? Ay nasaya at man, tayong mahika kumare. Ha? Ay, wan kumare. Apay kit din nasaan? Mala, ado ti makan iti kusina. Umay kan, tamanggao ka iti kanam. Apaw, nagadumot din dito iyawid mo, kumare. Ayaw. Tagtagari. Basit lang daytoy. Unay ka na ya. Anya? Mangyawid ako on taadumot. Sayang lang maawan ti mangan. Sayang mat na mabanglas. Nakababay na talaga. Kahit kailan, sayang ipagbagam. Katadupay lang ti mangmangan. Ay, Ha? ala, iyawid mo dito, saganam. Tapos pumano ka dito eh. Nakababay ka na kiti. Bisita ni Kumari Gina sa kay naramid mo. Ay, naku. Magalumat na tayo nyawid mo si Maria. Katuan, adi. Apay kapoy. Anya? Urasan anananam ti pan nakaluto na ay kat nang yawid aklataa. Anya? Langyawid ka lang arodan. Ngum kastapay lang ti bagbagam. Ay unay ka matayin. Katwamat. Saan anaimas ti pan nakaluto na? Ay, dak amukan ka Maria. Awan, nagalas sa talaga to galim. Kita man da ito'y salad da. Agasa man. Adda ayamot ti kastoy asalad. Adda sabaw na. Ay, makapaalagkit di ah. Anya? Kan kita am da ito'y spaghetti da. Sabsabalit ti kulay na. Kasla, agpupugrot nga anemic nga spaghetti. Langyawid ka pa lang. Kanapan ka pa lang nakipangan no uyaw mo't lagayam. Di ka agyaman ta inawis da ka, salpag. Pagyamanak mo't atay nawis da. Ngam da ito'y handada. Saan anaimas? Kundi awis mo't da di ajina. Anya? O na yan, Maria. Nakipangan ka lang arudan. Ngam, uyawang pa ilang di pa nakaluto ti makan. Katado pa tinyawid mo, ayo. Hey. Kasanomat nga men. Kundi awis pa'y. Nga umayak maki-Christmas party ka dakwada. Ngam kasjay mo ti pan nakaluto ti makan nga ipasango da. Anya? Katusto lang mating kastami nagluto ah. Anya usto lang nga ibagbagamat. Dito pa'y salad da. Kaya da sabaw na. Oho. Kanjay pansit. Kurang ti karnina. Kanjay spaghetti. Kasla animic ta puraw mo ti kulay na. Makapaulag at talaga. Ay, unay ka na ang babae. Nakauyaw ka. Mabit na. Anya ti bagbagam ng espagete. Katawa mo inluto ng espagete. Ha? Aguyaw ka lang arudan. Di mo pa amo ti bagbagam. Danga. Ipadlaw mo lang on amamom. So, puraw ta saan ng espagete dayjay. Lasan niya dayjay. Ay nako. Anya? Si kakit di ati makaparlek. Aguyaw ka, ngam saan mo manggayam nga amo ti bagbagam. Che! Ay, una yun, day Maria. Iso lang arudan ti may dito'y anakipangan. Ngam isukit din at day bagbagana. Ah, anyat kayat yung asawa nanang. Kano na pan na yung bagbaga iti tattao. Asaan kano anananam ti pan nakaluto dagitikin nan tayo idi Christmas? Anya? Sana katkatawaan. Ay, ti awanan ba in a babae? Ay,
unayan ni Kumari Mariaya. Naku na napay kanaw, akong di awis ka, ngam saan mo't anaimas tinlutong. Imbaga na dayta. Wana nakaw, indanon damot la kanyak. Ay, tiawanan bain a babae. Nasaya at ti panangawis ko kankwana, taamok nga awan lutwan na. Ngam kas tagayam ti bagbaga na, ha? Paiman. Baya mo na nakaw. Agsaysayang kalaang iti oras kadag iti awan kwinkwintana at tao. Let them talk behind you. Give love on Christmas. Ay, unak lakit din no san pa ating manong keng katimbagbaga dya Maria. Ngam ne, among magaya man. Amukon, kumare, taindanon damot lakin ni nanang, iso nga imbaga namot kanya. Paspasin siya amon dahil dya ako marita. Adan sa talaga titililing na. Amok mat kitag pasensya no maminsan. Ngam no kas jay nga iso lang arudan ti may nakipangan, iso pa'y gayam daday bagbagana. Wen nga rod. Inton New Year, aglechon kamin to igibalay. Umay kanto kumari ngam pang nga asim ta saan mo kuman ngaw awisan da babae. Ang mga numatungpak iti agsin numbangir tawanan bain. Lechon ko naman. Wen ako mare, umaya ka talaga. Kanwan, saan ko ang awisan ni Maria? Never! Anya lakit din aya. Angaw ko na dayjay, si kakit di mat. Aho, anya nga angaw nga ibagbagam man. Oras sino mat akat makaungat iti kasjay nga ibagbagam. Ay, oo na yan. Si kalangarod nga minan tinakabasol, kat naturay ka tamat. Anya nga ita, agpalityon na kano into New Year, ngam sandakan nga wisen, kapo itinalpas kin sa usawang mo asalpag ka. Anya? Agpalechon da? Ay, umayak ka. Lechon ko naman, George. Anya? Apay, saan ka amabain kini Gina? Kan iti inana itim bagbagam iti tattao. Angaw ko la dayjay kunak tumot. Hay, tsakla mo ken ka Maria. Talagang sang adat tililing mo. Saan mo nga ammo tim bagbagam? Anya? Iso nga into New Year, nga awan ti handa, maturog ka natan ha. Mangan kantulaangan iti lechon akarag, iti tagtagainip mo. Anya kalakit din aya kumari. Angaw ko la dayjay kunak tumot. Di nakman bigbigatan si Kamaria. Di kalaagbain. Sika ti may dito'y balay mi anakipangan. Samo ibagbaga iti tattao asaan anaimas ti pan nakaluto dagiti makan. Kumari. Imbagampay kano akasla anemic jay spaghetti mi. Kat awan mo ti spaghetti nga inluto mi. For your information, lasagna day jay tapno amom. Ha? Aguyaw ka, ngam di mo amo ti bagbagam, no di ka katdanga, salbag ka. Ala, aklo na kun anak kabasulakkan ka kumari. Ang pang-aasim mat Awison nak, nagpalitson kayo into no New Year. Ay saan? Never! Makauawis mat kan ka. Maturog kalatan ijay balayo no awan ti handam, taawan serserbim nga awisan. Ha? Nagalas ti ugalim, si kaman pa'y ti kasta. Naki-Christmas party ka, sakit ado pa'y ti inyawid mo. Kandi mo pa'y insubli dagiti tupperware anang kargaam. Ngam agoy uyaw kakit din. Anya lakit din aya. Kumari. Aglinipatan nga kumare. Awan ti kumarek akasken ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.